أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب العالمين نحمدك ربي ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله. لك الحمد حتى ترضاه ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أهنئكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna hitukbal na tuin pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala evan sanglit patuhan na to Rabbul Alamin. Sinyari kita niyo longta hamasa atawa ha programa sa kahawa longta dumdum maun in pagpatumtum sing kami atau sing mga kaulamaan sing kita niyo di ha Darul Hijrah masjid ini amo in Hanidaud Islam Foundation piyak na Quran aming guro sing kami biyanakan katuan alim Sheikh Zakaria Muhammad. Murah-murahan insya amuin halawm kusog evan longta pia pagbarakat yung pangumulan niya evan sing kaymanan kaguruhan na mo di ko nasabuton ingkanganan-nganan nila. So din na sa babiyat to mga kiyaridaan kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala yang kamu longta timatenghog simbiya mga patumtum sing kami ha tiranan, ha ICOM atau ha Facebook pagtawagon na muna-muna in ako kaya wakilan dumihil patumtum at tagnaan ko din hagin hawabaran ko mabot pagkatutan yung kataan na buko ni makna niya sa ukat na in kami magpatumtum atau magdihil pangadjian longta kami na imbiya mga longta sa rayaw-rayaw atau perfect manusia bukon sabab in kita manusia magkalong magkasa sa in sa rayaw-rayaw pag kita magkalong magkasa amin maon in pagpatumtum supaya kita makapagtaubat iban makapagsutsi sing ginhawa baran sing kita manusia. So din sa babiyat to mga kiyaridaan kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala hadumini bitsarahon ko kanyo at walilayong ko kanyo diin na abutan sin wakto sing kami amo yung pagtawagon siya biyadiin kadawhat sing kita rida ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala pinabiyadiin supaya madawhat sing kita niyo in rida atau ulung lasa sintuhan na to Rabbul Alamin. Muna-muna mga kiyaulungan kiyaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala din ha mga longta sabab manabab bitsarahon tariha ini bang talong tabi mga bitsarahon mataod siya sa diin na abutan sin waktu sin masa sing kita. Muna-muna din ha mga longta panagnaan sipat supaya in kita masakop madawhat sing kita in pagtawagon rida atawa ulong kato sin Allah subhanahu wa ta'ala ikaisa niya pagtawagon siya at tamassuku bidinillah atawa hambok kaulong niya at tamassuku bidinillahi wal istiqamatu fil ibadah. Biasa parati hiyang buok tasadya in dua ini asada in maksud ang bukda amo in subay in kita manusia
atawa in ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun sifat sing kita masi-masi in kita gawgot atawa mangamdu si haagama sin Allah atawa hambuk kaul masi-masi in kita nagsisipat aun kabuntul sing kita mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. May timbya mga hambuk din ha mga longta nasabot di ha bahas ko ini subay gawgot in kita ipon sin Allah atawa in ummat sin Rasul sallam aga masintuhan tarabul alamin iban subay aun kabuntuli amo in ha pag-ibadat ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang bukyat to din ha mga longta sipat apabila mahinang sing kita Muslim atau mahinang sing kita beriman usog babae amin timatenghog ha masabiyon pabila in kita gawgot agama sin Allah iban yaong kato in sipat mabuntul kita ha pag-ibadat sing kita iupaman niya biasa parati kaadai salawatil mafrudah amo in iupama kuriha ini amo in ibadat na sabot biasin pagtunay ta sin ibadat sa parati sambahayang 5 waktu amin piyardo kato sin Allah subhanahu wa ta'ala amo in tilusahan mo tuod si mambahayang kau karna imaksud mo pangagad mo pagtaat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala sibu da dun na kahaadlaw niya atawa haduman niya di kau magbati laol, di kau datungan liso atawa uno-uno na kananaman mo haginhabaran mo apabila mabot in waktu subuh, mabot in waktu zuhur, mabot in waktu asar, mabot in waktu maghrib, mabot in waktu isya, in kita sadya makuyag amuin magtaat sabab mayta in 5 waktu ini piyardo kato asal inyari subay tuod hinangon sing kita Muslim sabab piyardo kato sintuhan tarabul alamin imbiya mga ibadat sambahayang. So dahil na sabab yato labi-labi na im mga sila kausukan di sila datungan liso manaw pa mga masjid karna humadir sila barjamaah atau sumambayang berjamaah hakatan waktu amun butan nila tuyuan nila minsan biya din aun biya mga kananaman nila hagin hawabaran nila sabab sin uno amo inyaonin sipat in sila mangamdo si haaga masin Allah yaon biyagbukan nila in sila amo in mabuntul patuhan tarabul alamin in akida nila in pag-iman nila Ewan sin amuin pangagad nila patuhan tarabul alamin. Sabab may tabang ka magpabuntol hapag kahimumano siya. So biyadiin na intungod patuhan tarabul alamin subay lipat manglipat in amuin sipat mo in ikaw nangamdusi ewan aw sipat mo mabuntul kaw hapag ibadat mo po Allah subhanahu wa ta'ala labi-labi na in akida mo amin magad kaw ha akida sin Rasul sallam iban sin mga sahabat niya. So dahil nasa abiyat tulong niya, kakitaan mo in mga sila, amo in magsasambahayang, usog babae, amin tibot nila, mamakay, pakayon nila, in pagtawagon khusyu, iban sin tumaknina, hapag ibadat nila, hapag ruko sujud nila, karna magparayaw tud sila, patuhan tarabul alamin, hapag ibadat nila, tunggal, hibugso nila, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab may mga kataymang huran, bang kung magpakita dayaw, asawa mo, anak mo, hamaas mo, ataw hamano si akatan, mas labi in ikaw subay magpakita, sin sa rayaw-rayaw kaw pangadatan, sa rayaw-rayaw kaw manusia, mabuntul kaw, labi-labi na patuhan Rabbul Alamin, Azza wa Jalla. So dahil na sa babiyat to, apabila mahinang si manusia in siya marayaw, mabuntul, mangamdusi, haaka masin Allah, dahil nasababiyat to, tanto na sadya, madawhat niya, in rida, in ulong, sin Allah subhanahu wa ta'ala, dung kanya,
biya simparman sin Allah subhanahu wa ta'ala hatao nagihinang marayaw kama qala ta'ala hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Immakna niya kulang labi in ayat sin Tuhan Rabbul Alamin in tao atawa in nagihinang long niya marayaw atau magpakita sindayaw niya pa Allah subhanahu wa ta'ala wayrun dalong niya tungbas sing kakahinang niya karayawan buat malingkan karayawan da. Imakna niya makatimang huran bang imano siya nagpakita in siya marayaw hapagkahin niya manusia magpakita siya sin pangadatan niya hapagkahin niya Muslim hapang daigbay niya wayrun dalong niya in tungbas sintuhan hirihilkan niya pagka siya nagmarayaw buat malingkan karayawan day sa hinhirihilkan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw ka na kana. Muna in surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. So day na sa babiyat to, mga kiaulungan, umat al-Islam, subay ingaton sing kita Muslim beriman pa Allah subhanahu wa ta'ala, bunatod in Tuhan Rabbul Alamin, nagdaak ka to taniyo karna magtaat, sumujud, mag-ibadat, sa parati sambahayang, atawa uno-uno na hindi akan kato, sin Tuhan Rabbul Alamin, hakabuhi sing kita, inyan subay tagawkutun tumtumun, bukon immakna niya, in Tuhan Rabbul Alamin, dumaak kato taniyo, in siya longta aun maksud niya, atawa aun hajatun niya, aun biya mga maksud niya, hikasung sing katinggihan niya, hikasung sing kakawasahan niya, ewan hikasung sinamuin biya mga kalaguan, simbiya mga pakaradyaan niya. Subay ta ingaton, in pagdaak ka to sin Allah, in pagdaak ka to sin Allah, mag-ibadat, magtaat ka niya, imakna niya, inyari, in hakikat niya, suko sing kita. Dumaak siya kato magsambahayang, dumaak siya kato maghaji, dumaak siya kato magpuasa, inyan pakaradyaan sing kamu, long sinallah, iban intutong basan, wayrun dalong niya, amuin makahasilkan niya, buat malingkan kamura. Tondats, hati na wayrun da makahasil, simbiya mga tutungbasan, dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tungbasin amin pag-ibadat niyo, pagsambahayang niyo, kamura im makadawhat, im makakawa, simbiya mga tutungbasan sa lagu-lagu, hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati na wayron na mag-benefits dugaing, isyusyo manusia, in kabunalan niya, amurain kita. Amurain kita. Subay tatali umarayaw, in Tuhan Rabbul Alamin, nagpatumtum kato, dumaak kato, maghinang, sinhinang marayaw, bukon ni makna niya, amin hasupaya, tumaasing katinggihan niya, kumusog in kakawasahan niya, bukon. Sabi min Allah subhanahu wa ta'ala, di maghajat simbihat to, haparman niya, inna Allah ganiyun, anil alamin. Matampal kato, tanyo, in Allah subhanahu wa ta'ala, in siya gani. Unin natin sing gani, dayahan. In sifat niya, dayahan, lawag na kawasa, dayahan halap sin dunya, di makaato, hakawasa, atau hadaya, sin Allah subhanahu wa ta'ala, hakatalingkasin alam ini. Ang kanat tumatampal, imbayta sin Tuhan Rabbul Alamin, in siya dumaak, pahinang marayaw, bukon immaksud, supaya sumung in kakawasahan niya, sa inyan maksud niya, kamura, in makakawa atawa amuin maglimaya iban magkasannangan haadlaw kana iban madawhat sing kamu in ulong iban rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. So day na sa babyat to mga katimanghuran umat al-Islam subay tumtumun sing kita niyo bukon immakna niya amuin himinang kita ibadat mahamun ta marayaw, ibandungdungan ni marayaw, in bitsara ko, in maksud sing kita mag-ibadat, biasa parati sambahayang, atawa puasa, atawa in ikaw, nakadawhat ka, makahasil ka ilmu, panghati, din ha Quran, iban hadith, hasun na sin Rasul sallam, inyan, bukon long niya, immakna niya,
amuin hikasod mo lang niya pasurga. Nung singkaybanan ulama, ha? Di mo lang ni hikasod pasurga. Sa sumagawa lang niya, manjari in sabab sim pagsambahayang mo, sabab sim pagpuasa mo, sabab sim pagtuyo mo, nanuntut ka ilmo, hakar na sinallah, mahinangyat tulong niya daan, amuin hikasugpat paulong iban parida sinallah subhanahu wa ta'ala. Hapunta, immakna niya, makasud, in kita, pasurga sinallah adlaw kana bukon karna sin ibadat ta sa sumagawa karna, ulong iban rida kato sinallah subhanahu wa ta'ala. Yat mga katimang huran. So, din na sabab yato, hangkan na subay kita magmatuyo, amo in himihinang ibadat daakan niya, supaya mahinang sabab, in sambahayang ta, in puasa ta, in ibadat ta, in katan, in pagtuntut ta ilmo, in makna niya, in yaon, amo in daan, mahinang sabab, amin hikasugpat, sin ulong, iban rida kato sinallah subhanahu wa ta'ala. So, din na sabab yato, subay ta tumtumon mga katimang huran, yung mga laong ta pakaradyaan akhira hasusungon sing kita niyo asal matarang abay ta sinallah subhanahu wa ta'ala amo in uno-uno pakaradyaan ni adlaw kiyama makasud imano siya surga subay labay rin ha ulong ataw rida sinallah. So din na sababyat to in kita mano siya halam sin dunya ini wayroon makaligtas din kato taniyo tanto na sadya muy kita niyo pahukom sinallah subhanahu wa ta'ala. Biasin agi kakitaan na to ang mga Facebook, ang mga post uno-uno adlaw-adlaw mag-adlaw pag ukab mo mataod din ang mga long ta kakitaan mabasa ta im mga katotimang huran simura kakilahan may iban sindi kabagayan in sila muy pahukom sinallah subhanahu wa ta'ala ahon kakitaan mo in mga post bihayan nagpamung atawa nagmessage in kataymang huran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un at inaimana niya imano siya wayroon din kato taniyo amo magbato di hadunya suway kita niyo ni labay kamatay kataan supaya amo kananaman na to kakitaan na to banghisyo rin kato taniyo amin nakara amal marayaw pahadarat sinallah subhanahu wa ta'ala biasim parman niya paman zuhziha anin nari wa udkhilal jannah faqad faz. Haparman sinallah subhanahu wa ta'ala hisiyo-siyo amin long ta amo in di siya mapapas ka jahannam maksud niya sabab sin uno siya jaruhaka siya wala siya amo in himihinang daakan sinallah subhanahu wa ta'ala wala siya nalapas kabinsanaan dahil na apinar ka jahannam serta makasud siya pasurga imaknan niya imano siya lapas makasud siya pasurga amunan imano siya nagparuntungan haadlaw kiyama. So din na sababyat mga katimang huran bang aun sarapat in kita niyo katan mag-ibadat supaya madawhat sing kita in ulong iban rida sinallah subhanahu wa ta'ala. So din na sababyat to mga kataymang huran haaga masinallah subhanahu wa ta'ala pangadjiunta uno baha in hikarwa supaya madawhat sing kita in ulong atawarida sinallah subhanahu wa ta'ala. Muna in hikarwa nasabot diha bahas ko ini al-ikhlasu subay aun ka-ikhlas sing kita manusia at uno-uno ibadat sing kita kakahinang sing kita tumabang kaw, magsarak kakaw, magsambahayang kaw, magtahajud kaw, subay hisarta sing kita manusia, sing kita iman, amin aun tuod ka ikhlas mo, hapangatayan mo, amin wayroon biya mga dugaing maksud sin ikaw, hangkan kaw timabang, hangkan kaw nagzakat, hangkan kaw nagsarak ka, hangkan kaw nagpatindog simbihay ni, amo inway maksud mo biya mga tinggilan si maksud mo imaksud mo katan amin diretso siya patuhan tarabul alamin amin tinhati sin ka ikhlas
Atin na direct pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sibo da ang makita way makita, sibo da ang magsabot di ko sabuton, atin na di masakit im pangatayan mo. Sabab tabiya katos tabiya na yung mga sila politician, long taon waktu bang di masabot ingan nila, amin nakapag-donate sila, ataw nakapag-sadaka sila, nakatabang sila, na in kanila subay uno. Subay tud amin masulat, masabot, inkangan-nganan nila. Ha? Bang dapat hikapos pa siya, amin masabot siya. Labi-labi na abihaon, di namin malukay, nag-aapas na sila yan si Masa, masuk na in election. Na kanila yan, tabi katos tabi, amin kaybanan. Di kuray sa long tabi mga manjari katan. Sa labi-labi na amin dukayng agama, na bukon yan masan ng haatay nila, lambang long tabihan, amo hindi masabot. Ha? Sani na long taing mga Muslim, tabi katos tabi, na ito kanila sa indukayng agama, na subay to diyan sila sabuton, subay sila pujihon, sabab mahal gayat to kanila. Na inyat to adakala maig in uno, in pahala sing kita. Sabab adakala bi mga makasiha in maksud ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subay aun ka ikhlas. Sabab may ta in Rasul sallallahu alaihi wasallam patumtum niya kan Abi Dharr radhiyallahu anhu, ya Aba Dharr wa akhlisil amala fa innan nakidata basir. Kiyawa ko sadya min hambok ka nasihat niya, hasabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nasihat niya kan Abi Dharrin, ya kaulong ni Aba Dharr, subay ko mag-ikhlas, hakatan kakahinang mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, haibadat mo, hapagtabang mo, hapagjihad mo, hapagsambahayang mo, subay long niya hiserta mo, gawgot hapangatayan mo, aun tuod ka-ikhlas mo, patuhan Rabbul Alamin, pa innan nakidata basir, na in kabunalan niya long niya, amo in nagjajaga kayo mo yan, amo na Tuhan Rabbul Alamin, sangat makakita, sampurna impangita niya, iwang pangatod niya. Ang kanna, atin niya, uno-uno katan, iniyat tayo ni subay, aon, kaikhlas niya, patuhan ta Rabbul Alamin. Biasa parati lang tahajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in Rasul sallallahu alaihi wasallam na nawagtawag siya, mga sahabat niya, hawak tuyat to, Madinatul Munawwara, na nawagtawag siya mga sahabat niya, sabab in waktu yatto hatin niya masannang na tao Madina. Amin tahon po ang tahon man sila nagula ang Madina, hatin niya masannang na tao Madina, yung mga sahabat niya o naghimo milyonary o naghimo dayahan biyayan. So ang waktu na nawagtawag in Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mga sila sahabat niya, hisiyurin kanyo im makapagnapaka simpangalta niyo karna imaksud angot niyo puhong niyo rida sin Allah subhanahu wa ta'ala na nawagtawag siya ang hambok wakto. So dahil nasa babyat to long ta bihayan pagkain Rasul sallallahu alaihi wasallam na nawagtawag biya mga parkala long ta tungod pa amuin, hisiyo-siyulong tamang biya kato, amuin makagaos, den kaniyo ataw mabaya, dumauhat, sinsarayaw-rayaw ibadat, ataw makatawakkal, karna amuin tumabang, hasupaya sadyalong ta, in kaiwanan sahaba, miskin, ataw in kaiwanan sahaba, unday sa malamma, atawa induga in kauman malayo ha Madina in sila maghajat tatabangan din ha kataymang huran nila Muslim hawak tuyat to. So dahil nasa babyat to wala limugay di matong hi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu hawak tuyat to diyan niya in biya mga patut hisarakan niya hitabang niya karna sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab na nawagtawag mahal ka kanya impanawagtawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to yato yasubo siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya ya Umar mong biakato ya kaulang ni Umar in alta dia mo mari maksud mo hipagsadaka mo atawa hitabang mo hipagtabarro mo karna sin Allah
Aundalong niya kiyapin mo, haahli mo. Unin sambag sin Umar bin Khattab radhiyallahu an, long niya, naam ya Rasulullah, aun, nispo. At niya aun, kiyapin ko din haahli ko, tunga simpangalta ko. Bangsa upama, hatay miya to, himutang tana, 2 milyon, intawang hi Umar bin Khattab, ang kamilyon, piyagtabarno niya, inalta niya, karna, hasupaya makahampit, imalama, imiskin, hawa si Madina, aong pakyapin kulong niya tunga, ang kamilyon, para kako, iban sin ahli ko. Pwede matunghi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. At tinadi matong Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Hawak tuyat to yaon na isab nagdara sin pangalta niya. At yaon na pilak sin amuin karna manay mai amin tiyay ma niya. Yung panawag-tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya amuin nagdara siya sin uno. Sin, biya mga tatawangan, hawak tuyat to. Punta iya subos siya sin Rasul sallam, ubos niya biyutang, bihayan. Law sin Rasul sallam kanya, ya Abu Bakar, in alta, piyagtabarro mo ini, piyagtawang mo ini, ang mga Muslim malamma, akatiling ka si Madina, iban singwa si Madina, yung pangasubo ko kay mulong niya, aong pakyapin mo din ha ahli mo. Unin sambaksin, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sabiya sa sin Nabi, alta mo. Unin sambag niya, Rasul sallam, Allahu wa Rasul. At niya, biasa parati, maksud niya, imumungan niya lang niya, wayrun na kiyapin ko ahli ko. Sabab, in Allah, in kiyapin ko rakuman Allah. Iwan sindaak niya, hati na amo na in Rasul sallam. Tinabang ako, ibos ka ko sin Allah. Piangandul ka ko, magbalik, haulihan po asim piyag tabarro ko yan. Alhamdulillah. Tanda sin amin long ta, isug sin Abu Bakar magtabarro, iban tumabang, karna hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanan, minsan palong niya, yung pag-iman, di siya lang na hikaato, amoy bugat, siniman pamarat saya sin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. So dahil nasa babiyat mga katimang huran, ang kanna sila longta piyudji atau longta limpal to sin Allah subhanahu wa ta'ala na sabot ha suratut Taubah ayat hanggatos yung mga sila sahabat radhiyallahu anhum ajma'in aparman sin Allah was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansari والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Yan mga katimang huran dalil matarang biyata sin Allah suratul Taubah kulang labi imaksud sin ayat haparman niya, yung mga sila nakauna, amuin mga sahabat sin Rasul sallam, amin tiyugila diha ini. Amin mga sila as-sabiqun al-awwalun, amin mga sila hajaman sin Rasul sallam, amun yung mga sahabat niya, in sila ini naglumba-lumba pa hinang marayaw. Hinang marayaw yung piaglumba-lumbaan nila, bukong pa hinang mangi. Ha? Doon sila mag-contest-contest sa maghinang marayaw. Doon sila amuin na himihinang si Marayaw. Amin lang niya umat na kauna, in sila ni naglumba-lumba pa hinang Marayaw, dahil ha mga muhajirin, at tinalimpal to diha ini, mga sila amin din ha Makkah harap pa Madina, amin naghijra din ha Makkah harap pa Madina, wal ansar, iban si mga sila ansar, amin tao Madina, timabang ha mga sila muhajirin. Sab amin piyagbidaan sin muhajir, iban sin ansar. In ansar tao Madina, in muhajir amin mga sila tao Makkah. In sila'y nilaw niya, di matong in Rasul sallam, atin niya, na hinang Muslim, in kamatauran, ha Madina, salta nagtukot-yukuhi sila, sambil maon in pag-usaha, magdaya, kimusog in da'wa nila, timabang ha Rasul sallallahu alaihi wasallam,
walladhina tabauhum iban sin mga sila amuin longta amuin sumunod kanila. Puasim mga sila sahabat in silayni asal matarrang biyata sinallah in kakahinang nila magad hakabayan sin Quran iban sin hadith iban in hinang nila hinang marayaw unim biyata sinallah pag silayni nagmarayaw radiyallahu anhum wa radu'an. At niya di pa sila dunya asal biyata na sinallah Quran piya turunda mau para Rasul sallam kaya ridaan na sila sinallah kalasahan sila sinallah sabab may tain sila nagmalilla iban malasa sila haamuin daakan sinallah subhanahu wa ta'ala kanila. Pagka sila lang ta malasa pa Tuhan Rabbul Alamin di magpak in ulung iban rahmat rida sin Tuhan Rabbul Alamin sabab may ta in silay ni tingga dawa imbi ang mga amin isog nila mag-ibadat iban magnapaka hadan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa a'adda lahum jannatu tajri min tahti al-anhar. Hatinya tiatagamahan sila sin Tuhan Rabbul Alamin mga kasurga-surgaan amin nagdaragan nagaanud-anud hababaan sin astana nila simbay nila mga kasuba-subaan dain ha gatas dain ha mga sa alak amin di makahilo halom si surga iban din ha mga gula pusukan iban sin uno-uno na klase amin long tasuwa halom sin surga serta kekal na sila halom niya salama-lama indamikian niyan sila ini in nagparuntungan sa lagu-lagu hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan na mga katimang huran in kita niyo subay in kita masi-masi hari ita na kasinguran in kakakilang nila sa minsan da ko man maghuna-huna tuan dats minsan da ko man maghuna-huna makatimang huran ya kamu timatayng hog di murungog hadi ita na kasinguran inhinang sin sahaba inhinang sin mga tabi'it tabi'in sa minsan da ko man law ta maghuna-huna bang di ta kagausan magtabarro magsadaka biasing kakahinang nila sa maghuna-huna kita pahinang marayaw hakaboy sing kita sabab may ta di akan sinagama amin naghuna-huna kaw tungod pa Tuhan Rabbul Alamin tungod pa agama sabiri ka to impikilan hawayron nagaos mo sa magpangwa ko sin pikilan mo sin hunahuna mo pamarayaw atin niya sabab may ta in maghuna-huna kaw hakabuhi mo pahinang marayaw inyan di akan kato sin Tuhan Rabbul Alamin hasabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang aun sarapat long sin Nabi la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhan billah. Bang aun sarapat lang niya ayaw mapatay. In kita Muslim hang kataw rin kanilong sin Nabi buat malingkan subay insiyayan amoy marayaw in huna-huna niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang tama pangayo, ya Allah, ayaw mo na kami pataya. Sa manjari mo na kami pataya bang man mumusna in kakahinang namo ibadat namo sambahayang namo iban impikilan namo iban sinhuna-huna namo katan harap sa jamong kay mo yat tumakatimang huran imbiyay ta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di tara masal sila mahaba lando mari kita pa hikatu din sa babyat ko in din ha amin long ta sabab hikatu supaya madawhat ta in ulong iban rida sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo ikaisan niya nasabot diha ini qiraatul Qur'ani atin niya lamud siya amin long ta subay in kita daran mamasahi hakitab sin Allah subay in kita amin long ta parman sin Tuhan Rabbul Alamin ataw haayat din ha mga ayat sin Allah magkaw makabasa biasa parati di mo nakagausan maghapal dumul kaw Quran at least makabasa kaw ang puayat hang karum hang hambok adlaw isam makabasa kaw 5 ayat at least lang tabi dumul adlaw in ikaw mahinang muhabit magbasa kaw Quran sabab may ta magbasa Quran na dakula ibadat madawhat sing kita sabab may ta
magbasa Quran a'zamu wa afdalu 'inda Allah. In magbasa Quran atau in magmemorize Quran inyan sa lagu-lagu iban sa afdal hinang pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. So din na sabab yato biyata parihay inilong niya sabab sin submo humati sin Quran, submo umingat sin Quran, submo masakaw sin Quran, maghapal ka Quran, iban sin mga sila taurayahan amin aong gaos nila magpatindog sila markaj paghapalan sin Quran lamud da ka mo karayawan immakna niya inyan hambuk din ha mga sabab mahasil mo in rida in ulong rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala dong kay mo. So din na sabab yato subay in kita niyo amo in long ta di magbatilaol mamasa sin Quran magtadabbur ha Quran iban pahamunta in kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala di pamambari bakas long ta basahon mo in Quran amin qiraatul Quran bitadabburin wa tafahumin ma'anihi iban sin wa ma urida bihim. Maksud niya bukon sadya long ta maksud mo mamasa kaniya sa sumagawa nagtadabbur pa kaw. Hati niya dungdungan mo unin da ka sing Quran. Dungdungan mo unin maksud sing Quran. Dungdungan mo in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban pahamun mo siya. Hatihon mo in maknan niya iban uno in kabayaan sing Quran. Sa amiting kabayaan sing Quran. Bukon hat basahon mo sadya sa magtadabbur kaw. Hati niya dungdungan mo siya. Bihay nitoy. Hapanap sirhi kuan bihay nitoy. Hapanap sirhi hambuk alim ini bihay nitoy. Hati niya lawagon mo labi-labi ng mga makahati. Amin mga sinatulabul aim, iba si mga sila ulama. Ubos pahamon mo siya marayaw. Ayaw ko magbasta-basta amin long ta ini in maksud niya. Pahama marayaw. Kita amarayaw, hapanapsir bihay ni, atau hapaglilay bihay ni. Immakna niya, wa ma urida bihim, iban uno in kabayaan sing Quran. Sabab aun waktu, kapahaman tana, kahatihan tana, aun waktu, tabiya katus tabiya, amin kabayaan sing Quran, di maagad. Maingat na kita masa, hatajwid niya, hamakharij niya, katan, hukuman niya, saon waktu in kabayaan sing Quran, di matatbik, di maagad, sing kita amuin mamasa sing Quran kaniya. So dahil na sa babiyat ito mga katimang huran, ang bukit to long ta biya mga sifat, nasihat ko kaniyo, in tao, mahinang niya habit magbasa Quran, manuntut ilmu ha Quran, hambuk yato din ha mga hambuk din ha mga longta, hikadauhat niya, rida ulong sintuhan Rabbul Alamin kaniya. Ang kanalong si mga sila, amin ulama o salap, amin qaulus salap, bukon siya hadis, long niya hakaul si mga sila as-salafus salih, man ahabba ay yukallim Allah falyakra'il Quran. Sa minsan siya qaulul ulama, atin niya, mahinang ta siya mga hipagpakusog sadya, hisiyusyulong niya imabaya, makapagbitsara, makapagsambung laong, iban sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin magmunajat siya, iban sin Tuhan Rabbul Alamin, palyaqra'il Quran. Na suway niya basahon in Quran. Sabab mayta in magbasa Quran hati niya aun darajat niya sa rayaw-rayaw. Hati niya bang kau mabaya longta masa sin Quran amin mabaya kau duma magbitsara iban sin Tuhan Rabbul Alamin palyaqra'il Quran. Basaha in Quran. Magkaw mabaya lang na magmunajat, makapag bitsara iban sin Allah, dungdung na kaw pa Quran. Basahan na yung Quran. Sabab in Quran ano niya? Kalam sin Tuhan Rabbul Alamin. Ang kanay mga sila as-salafus salih, aming mga sila sahabat sin Rasul sallam, hawak to yato, amo in pabila longta in Quran timurun mong panabi, in ayat sin Allah hikapasampay sin Nabi, hikapasampay sin Rasul sallam kanila, wayrun hinang si mga sila sahabat nakauneto dahil si magbasa sadya sila Quran. Intao amin di maingat masa, magtangis. Bang biya din hikaingat nila supaya sila umingat mas sa sing Quran.
Amin maingat masayat to na, amin ti maghindo kanila. Amin mga sila di umingat, di maingat magbasa, ahon hitangis nila. Bang biadiin, amin in sila, mabaya di sa makakawa, longta, ibadat, amin makapagbasa sila, singkalam sintuhan tarabul alamin. Nasubayat to, yung mga sila hindi maingat mas sa sing Quran, suway magmasusa. Suway magmasusa, amin biasin pagmasusa, sin mga sila sahabat, amin nakaunayat to, amo hindi maingat mas sa, ati dia, lumawag tuod, biya diin, amuin dan sabab, supaya sila makabasa sing Quran. Akon hitangis nila. Na, hangkan na, din hasabiat to, yung mga sahabat na kauna, piyagtuyo-tuyuan nila in Quran, sabab mayta, in Quran, amuin dakula, karyawan, madawhat sing kita manusia, serta in Rasul sallallahu alaihi wasallam, hambok dalil dakula, in pangadatan niya, biya sin Quran. Atin niya, in pangadatan sin Nabi, sabiyay ta sin Tuhan Rabbul Alamin, atin niya, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, hambok din ha mga longta dalil, amin manunjuk ki panabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khuluquhum kal Quran. Mabot in mga sahabat sin Nabi, in mga palangay nila, pangadatan nila, biya sa parati Quran. Sambil biyata paisab, hanabita Muhammad sallallahu wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah subhanahu wa ta'ala, bunatun inikaw o Muhammad, in biya mga pangadatan mo yan, biya sa parati lang niya, madawhat mo, in kalagguan, sing Quran. So din nasa mabiyat to, long ta bihayan, di ta na mapahaba, sabab may ta, imbiya mga waktu sing kami, diha ini, amuin hang kajam, na asal mahaba-haba na yato, insyaallah subhanahu wa ta'ala, amuin kamu, long tadi makagaos mas sa sing Quran, pagtuyo-tuyo kamu, supaya madawhat niyo, in ulong iban rida sinallah, in kamu isa maingat na masa, sige kamu, pangadji kamu, in kamu, bialong ta, kulang-kulang papangadji, na pasungan yung pagpangadji niyo, karay parimbiha pandemic kita, amo hindi kita makaukab si mga maahid, iba si mga makapatampal, sabab na mahunit yung kahalan tabihaon. So murah-murahan, bangman kita ni hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban bangman madawhat na to, in rida ulong sintuhan Rabbul Alamin kato. Taniyo, insyaallah subhanahu wa ta'ala, bangman in kita niyo salamat, hakabuhi na to, iban salamat, imamaas na to, iban si mga ahli na to. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من